prvak u polu teškoj kategoriji, preminuo je, kao što ste i čuli, sinoć u Puli u 60. godini života. Ostaće zapamćen kao naš najbolji boksač svih vremena, a njemu samom posebno je mjesto oduvijek i zauvijek zauzimala upravo olimpijska medalja, olimpijsko zlato iz Minhena 72. Pa san svakog sportaša je da sudjeluje na olimpijskim igrama i da osvoji medalju ako je moguće. A medalja najsjajnija je zlatna medalja, to sam ja osvojio i to je bio vrhunac do tada, jer kasnije je ispostavilo se da postoji još svjetsko prvenstvo, ali uglavnom do tada to mi je najveći uspjeh u sportu bio, jer sam prije toga bio i jugoslavenski, i balkanski višestruki, i evropski višestruki prvak. Dakle, to je okrenulo moje djelo čitavo, ta olimpijska zlatna. Tako da mi to, u to vrijeme mi je puno značilo. Velika mi je čast pozdraviti gospodina Aldo Buršića, jednog od najvećih hrvatskih trenera ikada. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer. Vi ste bili trener od gospodina Parlova od 64. do 75. Dakle, to je vrijeme kada ste uzeli apsolutno sve što se uzeti moglo. To je onaj njegov amaterski dio karijere. Što reći? 8 puta prvak Jugoslavije, zlato iz Minhena, proslavili ste se diljem svijeta. Vi ste ga izuzetno poznavali. Zašto je on i kako je on uspio sve to napraviti? Što je bio taj glavni faktor? Čujte, glavni faktor je bio jedna velika volja, jedan rad, jedna upornost, normalno i talenat. On je došao k vama kao dječak sa nekakvih 15-16 godina. Vi ste vrlo rano, već nakon kratkog vremena, rekli ovaj će mali biti prvi šampion kojega je dala ova zemlja, tada Jugoslavija. Na osnovu čega ste to zaključili? Pa, zaključio sam na osnovi onoga što sam vidio, jer šampione se prepozna. Oni imaju uvijek nešto što drugi nemaju. Nešto malo, i kad se to prepozna, verovatno ne možete pogrešiti. Kako se gospodin Parlov ponašao u ringu? Naravno, svi koji su mogli pratili su te mečeve, to je bilo urnebesno diljem Jugoslavije i izazivao ovacije gdje god se pojavio. Međutim, kada ste išli s njim u kut, kada se meč lomio, pamtite li jednu situaciju gdje on posustajao? Da li je to uopće postalo u njegovom karakteru da bi rekao boli me ruka, ne mogu, nisam trenirao? Šampioni ne posustaju. Šampioni imaju samo jedan cilj, a cilj je pobjeda. To je bio i Matej. Bila je jedna zanimljiva situacija, dakle, kad je boksao za svjetskog prvaka na Kubi, to je jedna od nezapamćenih, do tada neviđenih situacija. On je bio 2 puta na podu, a Kubanac čak 4 puta. Gdje ste bili vi? Čujte, to su mečevi koji se pamte, ne? Mada je Matej Karilja tu koji u Minhenu u finalu na olimpijadi. Prema tome, samo jedna velika snaga, jedna velika volja, jedna velika želja za pobjedom može ovako da preokrene jednu situaciju na ringu gdje se pada, diže i pada i ponovo diže. Danas su neki sportski događaji nezamislivi sa velikom publikom, recimo kad igraju Hajduk i Dinamo, ako se ne prijeti Hrgoviću, onda nema više od 2, 3, 4 tisuće navijača. A vi ste imali ovakve cikluse. Jednu subotu ste boksali u Pulu, drugu subotu ste bili negdje na području Jugoslavije, jer je bila liga. Koliko je ljudi subotom gledalo te mečeve u Puli? U Puli je par hiljada ljudi gledalo, 4 do 5 hiljada. Jedino je boks mogao napuniti arenu u ono vrijeme. Danas je sasvim druga stvar. Nema više one kvalitete. One kvalitete boksa. A mislim možda i vrijeme tako došlo. To sigurno je. Zato ćemo se mi za podsjećanje na stara dobra vremena kada je vladala disciplina i natjecateljski duh prisjetiti se, ja mislim da je to bila 73. Beograd kada on drugi put osvaja zlatnu rukavicu, evo inserta. Sve 3 runde protekle su u oštrom tempu. Neprekidno su se izmenjivali majstorski udarci.
koje su Parlova proglasile za pobednika. Tako se Parlov revanširao Tarasenku i po drugi put osvojio zlatnu rukavicu, najveći trofej jugoslovenskog boksa. U zagrebačkom studiju pozdravljam još jednu uistinu sportsku legendu, Josipa Ćorka, također osvajača medalje na istim tim olimpijskim igrama u Minhenu 72. kada je i Parlov osvojio zlato. Dobro večer i vama, dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepo, bolje vas našao. Evo, vidjeli ste zasigurno ovaj insert iz Beograda, puno ste vremena proveli po pripremama i neka to bude i moje prvo pitanje. Oni koji su vas poznavali, vas dvojicu u tandemu, kažu da će posebno ostati zapamćena vaša druženja i ruženja po Beogradu. Pa, mislim, to je točno. Mato je bio pod broj 1, da kažemo, to je najbolji sportaš ovih prostora naših, ne samo Hrvatske, nego i šire. To je bio čovjek, iznad svega, ne samo sportaš, on je bio i čovjek. Mi smo se odmah prepoznali, budući da Mate, a sad nije baš o tome govoriti, nije bitno ovaj moment, ali on je uvijek stremio Hrvatskoj. On nije nikad se pomirio da bi Jugoslaviju prihvatio kao svoju i on je želio stvaranje Hrvatske države još u ono vrijeme. Ja sam bio tome sklon, ali Mate je bio dosta onako žešći od mene i mi smo dosta se družili, po Beogradu hodali. Znali smo zapjevati Bana Jelačića i Vilu Velebita, ali onda kad smo imali nekih problema, onda smo nešto iskombinirali sa našim protivnicima, pa su pjevali Ustani Bane Sinđeliću i Vojvodo Jelačiću, tako da nam nisu mogli ništa, znate, neke kombinacije smo pravili. Da, bili ste dovitljivi. Vi ste, nažalost, jedan od zadnjih koji je vidio Matu Parlova, posjetili ste ga u bolnici, on nije pod zadnje htio primati posjete, međutim, kada bi mu osoblje reklo da ste vi vani, on bi vas ipak primio, porazgovarao s vama koliko je mogao i nekako ste se bili dogovorili da se ovih dana nađete da ga posjetite u Puli. Da, točno je, ja sam došao na Jordanovac kad su prošli ovi prvi udar, onaj posjeta koji su najavljivali se kad su dolazili u posjeta, ja sam došao tiho tamo, međutim, medicinsko osoblje mi je reklo da nema mogućnosti da ga vidim, da ne prima nikoga. Ja sam onda zamolio sestru da ode do njega i da mu samo kaže koga traži i da će vidjeti da će me primiti. Sestra je otišla tamo i za minutu, dvije se je vratila i kaže, rekla je da odmah dođete i tako da smo par minuta popričali. Vrlo je dobro izgledao mi, optimista sam bio i ja, mislio sam, pa smo se dogovorili da se vidimo u 8. mjesecu negdje u Puli, da malo popričamo o starim vremenima i tako, međutim, nažalost, nismo neće to biti uspjeli. Prilike. Neće što biti možete, prilike. to je... Gospodine Burišiću, vjerojatno je teško kada svog boksača ispratite na ovaj način. Kada je Mate došao k vama kao dijete, nažalost umro od karcinoma pluća, kada je već k vama došao kao dijete, već tada je pušio s 15 godina i onda je pod vašim utjecajem prestao i na kraju opet. On je, ali opet vidi se čovjek kad ima jedan karakter čvrst, opet je prestao. Već on nije pušio sada zadnjih godinu dana, nije pušio, nije ništa ni pio zadnju godinu dana. A ja kažem kad je bio počeo, kad je prestao jer je želio, jer imao jedan cilj da u sportu uspije i to je i ostvario. Dok je imao cilj i mogao je, pozivam sada i gradonačelnika Pule, gospodina Borisa Miletića. Evo pitanje vama, dakle ono po čemu je Pula proslavljena, da, to je Pulska arena i to je Mate Parlov. Sutra je komemoracija, vi ste zaduženi naravno za organizaciju. Kako će se Pula pod navodnicima odužiti Mati? Pa u svakom slučaju to je sigurno najveće sportsko ime s ovim prostora i siguran sam da će se Pula sutra dostojanstveno prositi od Mate. On je jako puno zadužio ovaj grad će mu se sigurno i o tome na taj način odužiti. Mislim da Mate zaslužuje dobiti naziv ulice ili trga u našem gradu, ali mislim najprije što možemo napraviti to je da najljepše sportsko zdanje u gradu Puli, Dom sportova, upravo nazovemo po Mati koji je bio najveći sportaš svojih područja. Dakle, ovo veliko zdanje staro samo 3 godine bit će nazvano Mati Parlovo. Evo, 3 godine od rekonstrukcije do gradnje i bit će, siguran sam, nazvano po Mati, jer, kažem još jednom, on je zaista dio identiteta ovoga grada i sve nas je skupa jako zadužio.
Hvala lijepa, hvala i vama gospodine Buršiću, znam da mi je bilo teško, ali uistinu je trebalo se podsjetiti na jednu takvu boksačku legendu. Hvala i vama gospodine Čorak u Zagrebačkom studiju i vama poštovani gledatelji što ste bili s nama. Naravno poziv budite i sutra. Do tada, doviđenja.